welcome back to another new video. Finally, tini ke tuwi phagyang na rong bage ri sukmani video blouse sukman bo masing sing video tam khaya ni no. Video khaijak no ang ai pon edit khanin bu time mali ya tei baksa pura shooting ya ta ang be blouse kang susugo ke ba. Kabang ma subai poin pore kisa hipuru time mampuru video upload khaisna hin tong man da ambagi kisa leri thangka ya tabung gang motamuti subai ke no je kabang order ke to subai ke no ta hapan tong ko te shoot na ne hapan tapsu jote je sup man no phunu gana ang ge tabuk fast cutting is start khayana Ikorokha tabo ang lining fabric najak marking khainani bagi blouse cut khainani bagi ta amsa ang khel khaijak liya chok ta light color soisho to kam ken sijago abu green color light ta amsi video ke a color ti sijak yang ang abu khel khaijak liya olo se video nai nei prose ang khel khaijago abo ga saimali ang abo apro ke ga ojar khang tabo ko 38 size ni blouse cut khainai tong ga skang ni part cut khai tong ang ojaga wo eglogi nang buskang bai ukulok ni marking khainya nai oro ke tabo ang ukulok ni marking khai tong iko obong kang ke saka phaising gong kang ke buskang ni se saka phaising ke ukulok ni tola ke ang ukulok ni cut khai tong ri belai thango noi dam haing kang ke ri thangya ambage heke cut khayo atang ukulok buskang khai ke yang ke ukulok ni ke yang buskang ni tola phaising ke ukulok ni saka ke tei buskang saka phaising ke ukulok ni ko tolata ke tabu ko marking complete no tabu cut khanye ang main fabric by eglogi no cut khanye hintongo ke time bote sa bashi eglogi cut khanye ke kaisa cut khanye ke time thangong ke ko main fabric no nawi lining ni saka wo bere rekang ke eglogi ko pin up khanye snaita ang gampor ke eglogi no lining by main fabric cut khaki bilai Hingke korondogui mangkhana ani cutting complete thangka blouse ni tabu hingke slip cut khanyani bari hingke slip bai ke cut khani norok sasungwa ano ang waise kono asu slip cut khaimani detail buknuk jagya hingke slip cut khanyani bagi hingka ke first o'clock ni ri yaktak busuk phaya abo inchi te baisuina ringke je phaimani abo second ko kaisa suja ka line digina ri ang ke to newspaper mang cut khaitong time thangu naita size alkalka size ni newspaper cut khaitong gang direct viewer wi raina uta ikorang nongo phunugui tongo hingka bake cut khani gangke first iko suja line ringa di am pore gangke normal slip cut khaima to down simi se iko 3 down khaya deba hingke am haike no bo tabuk amke kusi ganang slip ta ngiko tola phasing ko 3 down khakya tei saka phasing ko 3 iwo marking khainya kang ke komaken tab slip ni ko tam sebri rise tang kenongka iko angket newspaper mang cut khaito no tangai ga time te sa bashi newspaper cut khainge abai alkal ka ses nang ke newspaper no cut khaitong blouse bom tunya suru design alkang ke sim sang riwo rawo eke sem kang ke newspaper ben cut khai eglogi ko ma cut khai ki biro ta newspaper writing kang ke ka orang kan jotono paikya complete no tabu jotono tabu hingke ang raina ba ke jotono ri rabai asu khata sukmani ang ke haipani yellow color su sukmani ang tabu no srapsi sarang rai payo abo hingke ang baini bantase rai ro ba haipan measurement joton same no among ke tukuna card tong tola phise mo haipan same no jotono am thenge same size no bo ayang ka bai ko rumar subi tong bo rumar payo ko doshin rumar ko ma tong ko gamate odek rohodi hintong tang ka amagi subi tong bo kai payang go hingga tabu start khashina ko yellow color ro sukmani tabu ayang go subi jitong camera se bor bere message ala samali yang hand bo kolong mani sakani rekang ke yang khasingo ri ko bonuta suini ya ang yang ayang ko ang fan of khani kam khaitong am sabai kolom jangam gantini ko stand fan na hai pike bangkhare samasa ning kok sabat ning sam suini ge ang kok sa jong mission khorang mu nei bayang bathagi jong gang kisa bathagi no ar kisa voice over khainyo video ma khaisini ge tabung jimu continue suman mission khorang mu lagi sanga tai kolma jora ke fan khorang mu tabu camera bor bere jangai tong naitu ganang jaga Ikaw naitung camera stand boro tonai naitung iko bus kang table di reka ang iko kamera nuk jango semia ang bisna bere mi ang kai mission supan ang ke gur 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 ku camera ro ambu exit second ma khailani
Abi semua nampak video kaitu dia kisah. Kita bang start kajian shoot nani raja kamu jodoh na part. Sekarang bus kamu shoot nani. Sekarang lining mau join kayaknya begini kamu je part dah. Ini lining part om bayar mau, orang biar join kayaknya nai. Okay, om bayar mau, orang biar join kayaknya nai. Lining join kayaknya sih kan, ampore ommo main fabric join kayaknya dia bus kamu part. Ampore uklogo bus sem, uklogo hingga tu pun lining alka part sekarang kering ke ba, uklog hingga direct subsina ke mau uklogo. Kita bus kamu no, suruh kayaknya. Iko lining part join khairi kya ang tabu khungang ke omai ken sem kisam ko main fabric ngom join khanya nai am porang ki main fabric we lining ngo omai ke gola join khanya sinai kya Guys, super kyan to ni blouse do amse odeng wedaga nukana na video odeng modek ngana blouse supane te video khajaglia taka ani mobile battery pai thanga odeng modek gang keno battery pai opung thanga sai simaya mobile khel khajaglia ta battery kribula university in pai mangse super yunga ambagi nya se video bo record khaime hai thango taka university in pai gang gan mobile jifru battery low mang aro sapang thumi pai yunga ba ngam hanyong ka tawbo sabung ada tengpai bitri pajak nggak jadi kisah sarsunggai je ini video kayak mana cara senggang kamu tuh siapa yang pi bin kitnya open tengah kan kels kayak lo subai paise nah hanya malah mobile off sing kalau kerja suri jangan ke bah aku kan subai siapa yang ke among full video kayak malah ya sub maning kan ke penjek kayak mana kayak nggak tahu nang ngomong kaisa kayak je sub mani absolutely nggak nagi tahu tamu suka ang Ika first sangkai ke omo ke kaisa dugani bagi sukmani bo phalnai kya wholesale sukman ta omong kangke kai koro je yellow color nokmani opona ang je video subitongman blouse abo koloko duita khajangai jak ang bini Instagram page mung to pogi thangka but ulo mention khairan ang mutu mang kangke bo subiman ta na obo gam joton bini mang no na joba kya angke hapani yang tolana obo bini ya ko net kana ngomong kangke ang phalan hinai sukmani jodi narok interested ngake naro contact hai mano ke i kokborok ngake jotono bini bagi sukman mang no mo jotono wholesale mang no ken naro jodi wholesale rok nang kangke naro dukan dui tongo ebo phalai tongo naro sugi nai kangke ano contact hai mano naro am bagi bo ang Instagram ni mung to tolawo mention khajak ajaga bo o ano DM khai mano te link bo rojak description no te kobong kangke bunyam kaisa ko subai mani mo red color ekdom ri ka mang hamjak suka bo rita red color te simple kai sugi manam naithoka inga tabo hakken ei komte hino bisa sem hai mang no
je sukmani tabu je buni mangna muke tabu je tongmani yang okologo tabu je noro nungai abuke jotono buni mangna order sukmani omong nangke kanaro kaisa ka nai enjoy khaikani.